no kastoy sir nga holiday ti ginabigatan na or long weekend or Friday, Saturday, Sunday. So di kita sir tayo di crime clock. Di lawless element or violators, especially rabi pinagruwanda sir. Kaya ito rin ako sir nakasagana mo di PNP Lawag di maximum deployment tayo or police presence tayo di kito by sectors kundi dito especially dito sentro tayo Lawag talawin ka di center of gravity kung na tayo Donorabi sir tuloy-tuloy ti pinagkandak mi ti anti-criminality and police presence tayo. So arig na no kasta nga long weekend no weekend arig na kasla nakarkaroon full alert ti PNP Lawag sir. Yes sir, nakasta ti kasta nga talaga sir iti wami ta yar arig na ket kasta jud kunam sir nga naka full alert ti kapulisan ti Lawag sir. So mensahe tayo sir kaditi Tagalawag especially kiti mapamang kaditi pagraragsa ka ng pag-inuman no ka sir. Di kiti ako nga mahilig niya ginom na umaydat ti Lawag or Tagalawag naman or saan nga Tagalawag. Kirantay ba sila po mangibati tayo ito magbagi tayo. Hantay nga maatayo dataarak ken ngitugot tayo ti driver tayo nga nakainom. Tanarigat po ti main involved ti vehicular traffic incident or mangiramang ka iti insidente